Bwana Yesu asifiwe. Bene data muri Kristo ndabaramukije mwese aho muherereye. Shima Imana iduhaye uyu mwanya kugira ngo dusangire ijambo ryayo. Reka dusome umurongo twahawe Zaburi 103. Haravuga ngo mutima wanje himbaza Uwiteka, mwa bindimo byose mwe muhimbaza izina rye ryera. Mutima wanje himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose, agacungura ubugingo bwawe ngo butaja muri rwa rwobo, akakwambika imbabazi no kugirirwa neza nk'ikamba, agahaza ubusaza bwawe ibyiza, agatuma usubira mu busore busha bumeze nk'ubw'ikizu. Amen. Uwiteka Mana ikomeye, nguhaye icyubahiro kubw'uyu mwanya umpaye kugira ngo mvuge ijambo ryawe, bane nanjye ushoboze umurimo wawe, na bene data bose tubasha kurisangira, abiri ijwi ribasha kugeraho, ijambo ryawe ribasha kutugira umumaro. Bize neza kumva no kubikora, senze nize mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Bene data muri Kristo ndabaramukije mwese aho muherereye, ubundi mbashimira ko byo mukomeza gukorera aha, bitwubaka bidufasha mu rugendo twatangiye ruja mu ijuru. Imana yo mu ijuru ihe umwe wese umugisha, uhereye ku bayobozi bagize izi nzozi. Imana ibaha imigisha, ntibahwema ku manywa na nijoro gukurikiranira hafi ibikorerwa kugira ngo bikomeze bigende neza kandi bifashe benshi. Imana ibagirire neza, n'undi wese tubana hano n'Imana yabishatse, kandi byiza dusangiza umwe wese afite umugabane we. Yesu atugirire neza. Turashimye kubwa bakozi b'Imana bagize iminsi bavuga kuri iri jambo ryo muri iyi Zaburi. Imana ibahe imigisha. Turakomeje. Iyi Zaburi irimo ibintu byinshi kandi bikomeye, uretse no kuvuga ngo gukomeza kwibwira ngo duhimbaze Imana, dushima Imana, twibuke ibyo yadukoreye. Harimo n'andi masomo meza dushobora kuyikuramo. Niyo tugiye gusangira. Ijambo rya mbere, uwo mwanditsi aribwira Zaburi hii haianzi kwa wito kwa watu wengine kumsifu Mungu, bali kwa mtunga Zaburi akijizungumzia mwenyewe na kusema, e nafsi yangu umuhimidi Bwana na vyote vilivyo ndani yangu. Haleluya. Atangira yibwira, ntabwira abandi, ntareba abandi, ariko aribwira. Harimo isomo rikomeye aha. Kenshi hari igihe abantu bamwe baja mu ntege nke, bagashishikarira kubwira abandi ariko batibwira ubwabo. Bobwira abandi gushima, bobwira abandi kugira ibyo bakora, ariko ugasanga bo ntacyo babikoraho. Ni ikibazo gikomeye, ni ibintu bibi, ni ibintu bidakwiriye kubagana ijuru, ku bana b'Imana, kubashaka kunezeza Imana, kubashaka kuyihesha icubahiro. Ariko ibyo tubwira abandi gukora, ni ngombwa kubanza kwibwira kubikora, kwibwiriza kubikora, kwitoza kubikora, nyuma yabwo tukabibwira abandi. Hari amagambo menshi ari mu Bibiliya ajanye n'iki kintu, kwibwira. Yabwiye umutima we, abwira ibimurimo, guhimbaza Imana, gushima Imana, gusingiza Imana, gushyira Imana hejuru. Kwibwira, kubanza kwibwira utarabwira abandi, kubanza kwigisha utarigisha abandi. Amagambo ari mu Baroma 2:21 ngo, mbese wigisha abandi ngo wowe ntiwiyigishe. Haleluya. Mu gihe tubwira abandi gushima Imana, nuko natwe tuba mu buzima bwo gushima Imana. Mu gihe tubwira abandi guhinduka, nuko tuba twarahindutse.
nibyo bigira umusaruro mwiza kandi ufatika ukwiriye, nibyo biza binezeza Imana cyane. Haleluya, haleluya. Aya magambo yo mu Baroma, hari ibyo ngo babwiraga abandi bo batabikora. N'Abisiraheli, ubwoko bw'Imana, bari baragize ibintu byabo byisumbwe ku bandi, ngo bikabatera kumva bari muri pozisiyo nziza. Bari barahawe amategeko y'Imana, utaifa wao, abari bo cyangwa se ubwenegihugu bwabo, abo bari bo nabyo zabateraga kumva ko baruta abandi. Ubundi ngo bari barahawe amasezerano n'Imana. Ibi bintu ngo bigatuma biyumva kuko baruta abandi cyane, kandi koko nyine harahavuga ngo bararusha abandi kuko babikijwe iby'Imana. Hanyuma ikibabaje ni uko ngo bishyize hejuru. Hari amagambo ane hano, ngo biyumva yuko ari abayobozi b'impumyi, ngo biyumva yuko ari amatabaza ku bari mu mwijima. Irya gatatu, ngo bumva ko ari abarimu b'ibicucu babaswa. Irya kane, ngo biyumva yuko ari abarimu b'abana batoya bataramenya, batarakura. Ariko ngo ubwabo ntibuzuze iby'Imana ibashakaho. Amategeko y'Imana ntibayubahe, ntibayuzuze, ntibabikore nk'uko bikwiriye, kandi biyumva ko bari muri iyo pozisiyo. Niko kubwirwa ngo mbese mwigisha abandi, mwe ntimwiyigishe. Basi wewe umfundishaye mwingine, je, hujifundishi mwenyewe? Hujifundishi mwenyewe? Wewe uhubirie kwamba mtu asiibe, waiba mwenyewe. Hari ibyo babwiraga abandi, ntimukora ibi, ntimukora ibi, bigisha abandi amategeko, ariko ibo ubwabo ingeso zabo ngo ntiziheshe Imana icubahiro, ntiziheshe Imana icubahiro. Tabia yao ilimvunjia Mungu heshima na kuwafanya watu wa mataifa kujikwaa. Ibyo bakoraga ngo byatukishaga izina ry'Imana mu bapagani, mu banyamoko, mu banyamahanga, kuko nguko watu wa mataifa, andi moko, abashakaga kuza kubigiraho Imana kugira ngo bafatikanye guhesha Imana icubahiro, basangaga muri bo bidahari. Bituma bacahwa hano ngo mbese muza mwigisha abandi, mwe ntimwigishe. Iri jambo twahereyeho rivuga ngo kwibwiriza gushima Imana. Harimo isomo ryo kubanza kwiyigisha, kubanza kwitoza guhinduka, kwitoza gukora ibintu neza, nyuma yabwo tukaza tubibwira abandi nabo kubikora, bigira umusaruro mwiza kandi ukwiriye. Haleluya. Aba bari barashyizwe muri iyo pozisiyo, muri uwo mwanya, abo bari bararushije abandi ibyo bintu, ariko ngo ibyo bakoraga ntibyaheshaga Imana icubahiro. Uyu mwanditsi wa Zaburi abwira umutima we n'ibimurimo byose ngo guhimbaza Imana, gushima Imana. Hari nuko tuyishimisha ubuzima turimo. Iyo turi mu buzima buyihesha icubahiro, ubuzima bwejejwe, ubuzima bubera abandi icyitegererezo, bukabazana ku Mana, tuba duhaye tuyihesha icubahiro, tuba duhaye tuyihimbaza. Haleluya. Twahamagariwe kuvuga ubutumwa ngo buzana abandi bakizwe, dusangira amashimwe n'imirimo y'Imana. Ariko hari umuririmbyi wabivuze neza ngo neno na nyimbo hazitatosha kuamsha wafanya dhambi, bali mwenendo ulio safi utawavuta ndugu zetu. Hari n'ahandi ngo nutumbira Yesu uzaba nkawe, bose bazamenya kubana nawe, ngo bareke ubugome bitabe Yesu. Haleluya. Iyo tubayeho mu buzima bunezeza Imana, ubuzima bukora icyo Imana ishaka, tuba duhaye tuyihesha icubahiro, tuba duhaye tuyisingiza, tuba duhaye tuyiha amashimwe. Ni ngombwa rero kwiga iri jambo muri iyi Zaburi,
mutima wanje n'ibindi mu byose muhimbaza Imana. Haleluya, tuyihimbaze dukora ibishimwa n'Imana bishobora no kuzana abandi kuri yo, bishobora guhindura n'abandi benshi bagasanga Imana, bagakora ibishimwa n'Imana. Haleluya. Ni kenshi abakristu twumva nyine turi muri pozisiyo, twarakijijwe twaruse abandi, twamenye Imana, twamenye Yesu, twakiriye umwuka, turi abana b'Imana, tukabiririmba, tukabibwiriza, ariko se niko kuri Imana ibona? Niko kuri Imana ibara? Niko Imana itubona? Niko Imana ibibona? Ubuzima tubayemo bwa gikristo buhesha Imana icubahiro. Haleluya, haleluya. Ibyo tuvuga bigaragarira mu mirimo yacu y'iminsi yose. Haleluya. Ibyo dukora bihesha Imana icubahiro, imirimo yacu ihesha Imana icubahiro. Hirya no hino ugenzuye hari ibisa n'uburyarya bw'abafarisayo n'abanditsi mu bitwa abakristu. Yego yego yego, bitukisha izina ry'Imana mu bapagani. Ariko iyo dukora ibishimwa n'Imana, ingeso zacu zizana n'abandi ku Mana, tuba duhaye tuyihesha icubahiro. Haleluya. Tuba turi mu murongo Imana ishaka, tuba turi mu murongo Imana yishimira. Ibyo dukora biba bihaye biyubahisha. Mutima wanje himbaza Imana n'ibindi mu byose. Kubahisha Imana imitima yacu n'ibiturimo cyane cyane ni ugukuba mu buzima buyinezeza, bushobora guhamagara abandi, bushobora kuresha abandi bakaza ku Mana nabo bagakizwa. Haleluya. Kenshi uko mvuge ubora wa kanisa haulingane na wingi wa Wakristu. Henshi usanga mu bihugu ngo abakristu ni 50%, ariko ubuhamya bw'imirimo ya gikristu bukaba hasi cyane. Uwepo wa Kristu katika jamii, katika jamaa zetu, katika muri sosiyete, ugasanga ibikorwa bya gikristu ni bito cyane, biri hasi cyane, kandi dufite pourcentage nyinshi zabitwa ko bakijijwe. Ngo si igitangaza kubona abadakijijwe babona yuko ari nta kamaro ko gukizwa, iyo bareba ibikorwa bitandukanye by'abitwa abakristu. Niyo mpamvu bene data, tugomba kubahisha Imana, guhimbarisha Imana imirimo yacu dukora, ubuzima tuba tubayeho, ubuzima tuba tubayemo. Haleluya. Aba babwirwaga ngo gukebwa bumvaga ari ikintu gikomeye, abatarakebwe barabasuzuguraga, bumvaga bene uko, ariko baracahwa hano babwirwa yuko gukebwa nyakuri ari uko mu mutima guhindura umuntu akabaho mu buzima bwejejwe. Babwirwa ko ariko gukebwa nyakuri ko mu mutima. Bagalatiya 5:3. Haleluya. Iyo tubayeho muri bene ubwo buzima bunezeza Imana, tuba duhaye tuyihesha icubahiro, tuba duhaye tuyihimbaza, tuba duhaye tuyubahisha. Haleluya. Ibintu bimwe by'ubukristu, byo kuba abakristu no kugirana ubusabane nyabwo na Kristu wadupfiriye,
kenshi biba mu mubatizo. Twemera kubatizwa, gupfana no guhambanwa na Kristo no kuzukana nawe, hanyuma tukabaho mu buzima bumunezeza, bumuhesha icubahiro, bwera imbuto nziza. Ubwo buzima buba buhesha Imana icubahiro. Haleluya. Ariko kandi muri uko kubatizwa benshi ngo bahabwa amazina y'aba Yohana n'aba Petero n'aba Matayo n'aba Mariko n'aba Sitefano n'abandi. Ariko benshi mu mitwe y'inyeshamba, benshi mu bavolerme arme, abivyi bagenda bamena amazu biba abantu no mu mayira n'ahandi, usanga bafite bene ayo mazina, ariko ubuzima bwabo budahesha Imana icubahiro. Ibikorwa byinshi bibi bigenda bigaragara no kubitwa ko babatijwe, ariko guhesha Imana icubahiro, guhimbaza Imana nyako gukwiriye 2025 no gukomeza tubeho mu buzima bunezeza Imana, buyihesha icubahiro. Izazitubona nk'abahaye bayihimbaza ibiturimwo byose. Haleluya, haleluya. Wa muririmbyi ngo kandi umenye ibyo nibwira n'imigambi yanje, nibimbamo binyanduza bikangira imbohe. Ibyo bitubamwo biza bitwanduza, bigomba guca bugufi cyangwa se bigomba gusohoka. Muri twe hakabamo gusa amashimwe. Ubuzima bwacu, ingeso zacu, imivugire yacu, imitekerereze yacu, imyitwarire yacu ikabaho, Imana ikazibonamwo amashimwe n'icubahiro. Haleluya, haleluya. Kuyubahisha ubuzima tubayemo, kuyubahisha gukora ibyo ishaka, nibyo bizanaduhesha kwinjira mu ijuru, kuragwa ijuru. Rya jambo muri Matayo ngo saba bavuga ngo mwami mwami bazinjira, ariko nabakora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Haleluya. Tuyubahishe ubuzima, tuyihimbarishe ubuzima tubamo. Haleluya. Magambo ari muri Matayo n'ubundi 7:3 gukomeza, Luka 6:41 gukomeza, atubwira kudacira abandi imanza. Azagenda cyane agaruka avuga ngo tugomba kubanza kwisuzuma, ngo hari igihe tuja mu mirimo itari yacu, umurimo w'Imana na Yesu Kristo wo kuzocira imanza abazima n'abapfuye. Rimwe na rimwe ngo ugasanga turimwo, twawugiyemwo, twabigiyemwo kubwira abandi no kureba abandi no kwigisha abandi, ariko tudatugaruka ngo tubanze twisuzume. Ahantu hazavuga ngo kureba agatotsi kari mu maso y'abandi, ariko ngo ntiturebe imigogo iri mu maso yacu. Iriya Zaburi kiratugarukaho, zibanza kugaruka kwa narudia kwa mtunga Zaburi kuri twebwe. Mutima wanje n'ibindimo byose, kwibwira, kwibwiriza, guhinduka, nyuma yabwo tukabwira abandi. Aha haza havuga ngo kudacira abandi imanza twiretse, kubanza kwitokora ngo tukabona gutokora abandi. Nuko ngo biroroshe cyane gushakisha amakosa y'abandi, tukananirwa kwireba neza 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 ngo tumenye intege nke zacu. Tutambue kasoro zetu. Ni rahisi sana kwetu kutafuta makosa kwa watu wengine, wakati tukiwa vipofu kwa kasoro zetu wenyewe. Kwirebaho, tubwire imitima yacu gushima Imana, ubuzima bwacu bushima Imana, buyihimbaze, bushire hejuru. Nyuma yabwo tubibwira abandi, bizaba byiza cyane cyane. Haleluya. Mu gihe tutaraba bene abo, ngo biragoye kuba twotera imbere, twogenda tukagera kure.
ni blokaje tutarabanza kwibwira ngo tubwire abandi, tubone kubwira abandi ngo ni blokaje itubuza gutera imbere, kwihuta cyane mu iterambere ryo mu buryo bw'umwuka, guhamagarira abandi gukora ibyo Imana ishaka, ngo biragoye kubivuga, kubibabwira, biragoye kubahinduza, kubibabwira, twebwe tutarabanza kubyibwira. Zaburi yavuze ngo umutima wacu n'ibiturimo, ubuzima bwacu banze bubuhesha Imana icubahiro, nyuma yabwo tuzaza tubibwira abandi bumve kandi bahinduke, hazaba iterambere ryihuse mu buryo bw'umwuka, tuzagera kure. Haleluya. Ngo iyo bimeze gutya dushobora kugwa mu mutego wo guca imanza, wo kuvangura abantu, wo kutamenya ukuri. Ariko Imana idushoboze, ubuzima bwacu buhesha Imana icubahiro. Umuririmbyi wabivuze ngo mu byo tuvuga duhesha Imana icubahiro, uko tugenda duhesha Imana icubahiro, imibereho yacu ihesha Imana icubahiro. Haleluya, haleluya. Imana yera ngo niyo Mungu pekee asiye na kasoro anaweza kuhukumu siri zote za wanadamu na yanayoonekana nje. Iwutuzi ashaka ko tubaho mu buzima bumuhesha icubahiro, ubuzima bwubahisha Imana, ubuzima butunganye, ubuzima buyinezeza, ubuzima nyabwo, ubuzima bukwiriye. Haleluya. Aha abigishwa baza babwirwa ngo ntibakaza batinda cyane ngo bacire abantu imanza, bareba udutotsi, batareba imigogo iri mu maso yabo. Kandi hano hakavuga ngo n'umurimo w'Imana, ibo ngo ni nkaho badafite ubwo burenganzira bwo kubikora uko, ariko ni ukuba mu buzima bunezeza Imana, bukatira, bugakurura abandi nabo bakaza, tugafatikanya kuba mu buzima bunezeza Imana, buyihesha icubahiro. Haleluya. Irindi jambo nanone two kwiga hano ni impamvu zamuteye kubwira umutima ngo ushime Imana n'ibimurimo byose, ngo bihimbaze izina rye ryera. Icyabimuteye ngo ni ukwibuka iby'ejo n'ejo bundi na bwa buriya n'umwaka ushize n'imyaka yashize Imana yamutambukije. Sababu ya kusifu kwake ni kwamba anakumbuka yote ambayo Mungu ametenda kwa ajili yake katika siku zilizopita. Haleluya. Kugira ngo dukora ibyo bintu neza, zadusubiza ibitekerezo inyuma, twibuke ibyo Imana yadukoreye. Muririmbyi yaravuze ngo hamwe navuga Yesu ibyo yakoze nahera mu gitondo rikarenga ijoro narikesha nkuririmba, wakoze ibihambaye. Hari abataza bibuka ibyo Imana yabatambukije ejo n'ejo bundi na bwa buriya. Hari n'abandi bazagwa mu mutego wo kwibagirwa, bigatuma wenda botekereza imbaraga zabo cyangwa abantu, imiryango yabo, ubutunzi bwabo, amafaranga, kumenyekana n'ibindi, pozisiyo baba barimwo, amafonksiyo n'ibindi. Ariko Imana, kwibuka Imana, icyateye Dawidi kubwira umutima we n'ibimurimo ngo nuko yibutse ineza y'Imana mu gihe cyatambutse. Haleluya. Muri Zaburi ya 51 ngo yababajwe, yatewe agahinda cyane n'icyaha ciwe, gutsindwa n'akaga gakomeye. Yaratsinzwe, asuzuguza Imana, agayisha, mvuge gute, ngo aheza sije du jour. Abisi babona icyo bavuga, banenga Imana, akorera, yamuhamagaye, yamugize umwana. Yaratsinzwe. Katika Zaburi hii aliomboleza kuhusu dhambi yake. Mu by'ukuri
mu bintu bibabaza bigomba no kubabaza kuruta ibindi ni iki? Gutsindwa ugakora ibyangwa n'Imana birababaje, biteye agahinda, biteye agahinda, biteye agahinda, biteye agahinda, biteye agahinda. Uko ariko aravuga ngo niwe uzubabarira ibyo wakiraniwe. Haleluya. Umuririmbyi wundi yaravuze ngo naho warira ukicuza ukanababara ntibyariho ibicumuro byawe, dore impongano ikwiriye ibyaha wakoze n'amaraso ya Yesu masa. Nta handi mu isezerano rya kera amaraso y'amatungo, y'inka n'ihene n'intama n'ibindi n'inuma ntabwo byashoboye gukuraho ibyaha. Muririmbyi wundi ngo kazi za mikono yangu haziwezi kukomboa hata ningelia sana, na kutenda kazi nyingi singeweza kuokoka, peke yako Mwokozi. Haleluya. Yaduhaye Yesu, muri Yesu tubabarirwa ibyaha. Atekereza ukuntu yababariwe. Yavuganye na Natani muhanuzi, aravuga ngo uwo ni wewe, arihana. Imana iravuga ngo ndakubabariye. Yagiraga umutima wo kwemera ibyaha bye no kubyakira imbabazi, kandi Imana nayo ni inyembabazi igihe cyose twemeye gutsindwa kwacu, twemeye ibyaha byacu. Muri Zaburi ya 102 aliomboleza. Katika Zaburi ya 102 anaomboleza kuhusu matatizo yake ya kimwili, pamoja na ukweli kwamba alikuwa anavumilia hukumu ya Mungu. Aha naho alikuwa katika ziki, yahuye na mapigo, ibigeragezo, intambara zamubanye ninshi, akaomboleza, arataka. Bali katika Zaburi hii ya 103 anamsifu Bwana, yakusamehe maovu yako yote, yakuponya magonjwa yako yote. Ndwara ninshi haraso atuje bakatubwira ngo ntibashoboye kuzivura, tibihagarareho. Arabo nzangaya batazabemera integenke zabo, ninka hari abageneraliste bavura zose bashoboye zose, ariko hari abazababa abanyakuri bakavuga ngo iyi ndwara ntitwayishobora, bakandika transfert genda aha, ariko hari igihe uzuja niyo bakohereje nabo bakavuga ngo byarenze igaruriro, byarenze urugero, ahandi twabishobora. Nuko ariko bene izo Yesu azazikiza, n'abamaze gupfa bakagera ikuzimu azabakiza. Dufite impamvu nyinshi zo gushima Imana. Ni byinshi twaciyemo, imiryango yacu yananiwe, abaganga bananiwe, yego, ariko data aratabara, aradukiza, abidukuramo, afurira imyobo, twongererwa igihe cyo kurama, ahabwa icubahiro. Nitwibagirwa, Imana izatwibutse. Wa muririmbyi yarabivuze ngo nubona nibagiwe, data uzanibutse bya byuya byawe wabize ku bwanje. Nuja kwibagirwa imirimo y'Imana, uzenginga Imana ikwibutse n'ukuri, wobyibuka, wobaho mu buzima bwo kwishima gusa, n'ibikurimwo byose byoca bugufi bikaza bihimbaza izina ry'Imana. Imana iduhana n'umugisha, tubeho mu buzima bushima Imana. Yego, haracyari amagambo menshi hano, dukomeze dufashwe nayo, tubeho mu buzima bunezeza Imana. Ikigenderewe none twavuze cyane, kubivuga mu magambo, kubivuga ku rurimi ntibihagije, ariko dutera intambwe yo kubikora mu buzima, cyangwa se kubaho mu buzima, kuba mu buzima bunezeza Imana, buhimbaza Imana, bushima Imana. Maisha yetu ya muhimidi Bwana, maisha yetu ya musifu Bwana. Tunacecetse ariko mu bikorwa byacu, mu ngeso zacu zizazihesha Imana icubahiro, ku buryo zozana n'abandi bakaza gufatikanya natwe guhimbaza izina ry'Imana. Ubundi twavuze ko tugomba kwiheraho nyuma yabo tukabibwira abandi, nibyo bizabigira umusaruro mwiza, nibyo bizabyumvikana cyane. Imana iduhana n'umugisha. Mwari kumwe n'umwungeri Musabwa Kennedy, Bunia muri province ya Ituri Kongo Kinshasa. Yesu abagirire neza, tuzakomeza ubutaha.